Toko i te rawa ngā kaiako reo Māori hei whakaki i ngā tūranga kaiako i roto i ngā kura auraki. Kei roto i ngā kura kaupapa, te nuinga o ngā kaiako reo Māori e mahi ana. Ka mutu ki te hiahia te kura auraki ki te kaiako reo Māori, te nuinga o te wā me whakapoa mai i rohe kē. Engari he utu ki te kura mo te huaranga i te kaiako me te whai whare mōna. Kaia pēr te Melbourne, ngā tai pito pito. Atu i te whango o Homairangi i te raki pae whenua o Tāmaki Makaurau, ko te kura nui o te motu whānui, te kāreti o Rangitoto. Ki te taha ako reo Māori, ko tahi ana he te raru. There's a dearth because the skilled te reo teachers are all in the kura kaupapa system. He wero e whakararu ana i ngā kura auraki maha huri noa i te motu. The last time we advertised for a position, we had one applicant. Fortunately for us, she took the job, but one applicant is scary. Ahakoa kua memeti te puna kaiako reo Māori, ko ngā akoranga Māori o te kāreti o Rangitoto e noho ana i ngā tūranga teitei mō ngā mahi o te kura. He pai ake hoki o rātou hua i tā e tahi atu o ngā kura auraki. Engari, ka hora tēnei raru o kore i ngā kaupapa whānui. With science and maths, technology, te reo Māori, commerce, economics, accounting, computer studies. Koe nei ngā momo kaupapa e whai ana i ngā kaiako matatau. Tāpiri atu, ka rekau he whare kai te raki pai whenua, kai hea rānei o Tāmaki Makaurau, e taia e te kaiako te noho, nā te mea kai ngā rangi tūhaha te utu. There's no affordable accommodation close to the school. Ko mōhio hoki te manatu mātauranga i tēnei raru mō ngā tau e hia nei. He oe kua kore he pūtea hei whakatika i tēnei raru ana kura auraki. They need to be able to pay these people more. They need to be able to meet the market, and they can't. He take ka whakatakotohea ki mua i tōna puari ki te kimi rongoa. Pēr te Melbourne, te karere.